Tħabbret riforma fl-edukazzjoni sekondarja, riforma li ilha mistennija u li għandha lan li tisfrutta l-potenzjal ta' kull student. Permezz tagħha l-iskejjel sekondarji Maltin se jibdew jagħtu importanza ndaqs li 3 tipi ta' edukazzjoni, dik akkademika kif nafuha tradizzjonalment, dik vokazzjonali u dik applikata. Dan kif propost fir-riforma My Journey Achieving Through Different Paths li se tiġi implementata fis-sena 2019. Waqt it-tnedija kien spjegat kif madwar 300 student minn 4,000 juri kompetenzi qawwija barra mill-akkademja f'suġġetti prattiċi bħal huma l-inġinerija, il-medja, it-terapija u oħrajn. Iżda sfortunatament ma kinux isibu opportunità biex issaħħu dawn il-ħiliet kif spjega l-ministru Evarist Bartolo. Ma tridu naraw li l-mod ta' kif inkejlu s-suċċess jinbidel minn kif inhu llum. Ħalli min hu kapaċi jirnexxi foqsma differenti u jirnexxi b'modi differenti ikun meqjus suċċess ukoll, imma l-iktar ħaġa importanti li rrid ngħidu dak li qed jaħdem aħna rridu kompli jaħdem u rridu nsaħħuh. Dak li mhux qed jaħdem u jiena nikkalkula li għandna nofs it-tfal tagħna li maħniex qed nilħquhom, rridu nsibu modi kif nilħquhom ħalli jirnexxu wkoll. It-tagħlim vokazzjonali li se jiddaħħal bħala għażla jinkludi suġġetti li qabel kienu offruti biss lil studenti li jiksbu riżultati tajbin u jinkludu inġinerija, teknoloġija tal-informatika u ospitalità fost oħrajn. Filwaqt li tagħlim prattiku se jara l-introduzzjoni ta' suġġetti bħal artiġjanat, kostruzzjoni u l-arti kreattiva. Kien spjegat kif fi żmien 3 snin kull skola sekondarja se tibda toffri dawn is-suġġetti biex tindirizza l-bżonnijiet tal-industrija u tal-istudent, li ma suġġetti se jkunu kollha akkreditati bl-istess mod, jiġifieri livell 3 fil-Malta Qualifications Framework, l-istess livell tal-eżamijiet tas-Hekk. Din hija riforma li tat ħarsa lejn sistemi edukattivi oħrajn, inkluż dik Finlandiża. Iżda professur u espert fl-edukazzjoni mill-Università ta' Helsinki Pasi Salberg ikkummenta dwar il-fatt li din ir-riforma mhix kopja ta' sistemi oħrajn. I think first of all it's a critical that Malta doesn't copy or imitate some other countries' reforms, like Finland, for example, or any other country. So when I look at this proposal, this scheme for this reform, I see a lot of kind of a Maltese elements there. That it's a beautiful solution, inspired by many other systems, but really created as something that could be seen as a growing here in the culture. Intant ir-riforma qed tipproponi wkoll li kull skola sekondarja taħdem jitfit ma' istituzzjonijiet vokazzjonali u edukattivi oħrajn biex l-istudenti jingħataw iktar opportunitajiet tal-apprentistat. Fl-istess ħin se joffru timetables iktar flessibbli għal dawk li jixtiequ taħlita minn kull fera edukattiva u li l-għalliema jingħataw taħriġ kontinwu biex ikunu effiċjenti f'kull fera.